Mbaye ikaze kuri Rugimbana Talk Sport, la Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yatwerekana Lionel Messi ndetse na Lautaro Martinez. Lautaro icyo bamuvugaho nuko yitwaye neza cyane afasha ikipe ya Inter domira gutsinda Napoli ibitego biri kubusa, harimo igitego cya Martinez birumvikana ndetse n'igitego cya D'Ambrosio. Mu gihe kandi ikinyamakuru la Gazzetta dello Sport kitwerekana Lionel Messi kuri Catedrale y'Milan, kikakivuga ati rero iyi ni ifoto nziza cyane yagashimishije abafana b'ikipe ya Inter domira. Aka rero ni nyuma yuko ikinyamakuru kirangiza inkuru kihanagura burundu, nyuma yuko rero Giuseppe Marotta CEO w'ikipe ya Inter domira yamaze gutangaza ko nta kipe nimwe mu gihugu cy'Ubutaliyani ishobora kuba yatinyuka gutekereza no kugura Lionel Messi. Akavuze ati rero ibyo ntitubirimo, nta n'ibyo twanatekereza no gukora rwose. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira ati ni veritable bombe kabisa ku bafana b'ikipe ya Inter domira bahise bagwa kawo. Tuttosport yo ikabitubwira ati Miliki mu ikipe ya Juventus kabisa, ati se twaba tubetinze. Ikinyamakuru kiravuga imijyi rero ni nyuma yuko ikipe ya Juventus yamaze kumvikana na Arkadiusz Miliki umukinnyi na Juve bamaze kumvikana, igisigaye rero ni Napoli kumvikana n'ikipe y'abavandimwe ya Juventus. Uyu ngure rero hakari umwataka ugomba gufasha ikipe ya Juventus umwaka utaha. Ana kandi ikinyamakuru kibaza rero nimba koko uyu mukinnyi yaba ari umukinnyi wazafasha ikipe ya Juventus. Ikinyamakuru kandi kikakomeza kitubwira ko Cristiano Buffon na bagenzi be mu by'ukuri ngo ibitekerezo byose babishyize ku ikipe ya Lyon nubwo bafite gukina n'ikipe ya Cagliari ari kuri uyu mugoroba. Corriere dello Sport yo iratubwira amatransferi, iratubwira ko David Silva nyuma yo gusezera Man City ashobora kuba ari bwerekeze mu ikipe ya Lazio Roma kukira kumushaka cyane. Ikinyamakuru kandi kitubwira ko Ciro Immobile rwose afite icyizere cyo gutwara Suriendo. Corriere dello Sport kandi iratubwira ko AS Roma ikabiri gushaka Jan Vertonghen kabisa, nawe wamaze kurangiza ikipe ya Tottenham Hotspur ni free agent. Uyu ngurenga ashobora kuba ari bwerekeze Roma rwose muri la defense yabo. Corriere dello Sport kandi iratubwira ko Marcelino wahoze utoza ikipe ya Villarreal akaba umutoza ari ushobora kuba agiye gutoza ikipe ya Fiorentina saison itaha. Affaire à suivre. Twakije mu gihugu cya Portugal, ikinyamakuru Jogo kiratubwira ko Edson Cavani ngo n'amakomisiyo byose ikipe ya Benfica imaze kubyishyura birayisaba $36 z'amayero. Mu gihe kandi ikinyamakuru Ojogo kitubwira ko Manchester City ikabiri gushaka bikomeye cyane Marcos Acunha, akaba ari umuwinga ukomeye cyane kabisa w'ikipe ya Sporting Club de Portugal. Sporting Club de Portugal ikabimushakamo $10 z'amayero. Ubu n'ubufaranga bukeya cyane City ishobora kuba yabutanga. Twekeje mu gihugu cy'Ubudage, ikinyamakuru Sport Bild kiratwereka Brot Haaland urutayizamu rero w'ikipe ya Borussia Dortmund akamaze gutangaza yuko intego nyamukuru afite ku giti cye ndetse na club bafatanyije nuko bashaka gutwara igikombe cya shampiyona bagahigika Bayern Munich yigize karakajye kabisa muri imyaka ishize. Ibi rero yabitangaje ni nyuma yuko amaze guhabwa igihembo nk'umukinnyi watunguranye muri sezo y'Ubudage muri uyu mwaka. Akaba icyo gihembo gitangwa n'iki kinyamakuru cya Sport Bild, akaba icyo gihembo gishyikijwe na redacteur en chef wa Sport Bild yitwa Steven Westerschluze. Sport Bild kandi kabitubwira ko abayobozi b'ikipe ya Chelsea ngo bakomeje gukurikiranira hafi kabisa Kai Havertz $73 kabisa z'amapound, akariza ikipe ya Chelsea kurekura mu ikipe ya Bayern Leverkusen ishaka Kai Havertz. Ni nako kandi ikinyamakuru mu mapaje imbere kitubwira ko Thiago Alcantara akaba ari gushakishwa cyane ikipe ya Liverpool. Mu by'ukuri Bayern Munich ikamaze gushyiraho condition turamurekura ariko uwumutwara araduha $30 z'amayero zifunze. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo kiratubwira ko Benjamin Pavard yamaze kuvunika saison yamaze kurangira kabisa, ariko ikipe ya Bayern Munich nayo none ikamaze kugarura undi mukinnyi w'Umufaransa rumaze igihe kirekire hanze, akaba ari Corentin Tolisso akamaze kugaruka. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kiyakurikirana cyane ikipe ya Atalanta, kikaba cyamaze gutangaza ko rero umutoza w'ikipe ya Atalanta kabisa Gasperini yamaze gutangaza yuko umusore we Josip Ilicic kabisa afite ikibazo cy'ibicurane bikomeye cyane, ashobora kuba ashidikanywa kuri match bazakina n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Akazaba yarakize sha barabeshye. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse kuri Kia Joorabchian, ni umwagenti wa Willian ndetse akaba ari agent usigaye ugurira abakinnyi ikipe ya Arsenal. Uyu nguyu rero akaba yamaze gutangaza ko Willian ari gushakishwa n'amakipe abiri yo mu Bwongereza, ikipe yo muri Major League Soccer ndetse n'izindi kipe zo ku mugabane w'Uburayi. Ariko aravuga ati Willian wanjye aratuje, mwe mumuretse abanza arangize saison, icyemezo azagifata we ku giti cye rwose ahazerekeza. Ibintu bisa nkaho bitashimishije Frank Lampard, akaba rero umwagent ari kumuvugaho amagambo menshi cyane kandi akiri umukinnyi w'ikipe ya The Blues Chelsea. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Kasi yamaze gutangaza yuko amakipe 9 yo mu Bwongereza niyo agiye gucometereza utugambo ngo Man City bayihane. Hakaba rero hiyongeremo ikipe ya Newcastle, abantu bose batunguye cyane, ariko andi yarasanzwe azwi akaba ari Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Spurs, Wolverhampton, Burnley ndetse n'ikipe ya Leicester City.
Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba kitubwira ko Mariano Diaz nyuma yo kwandura COVID-19 Manchester City yatuje, iravuga ati rwose nta pressure tugomba gushyira ku ikipe ya Madrid cyangwa se kuri UEFA, ibintu biri mu ntoki zabo bikora uko babyumva. Situation rero irakurikiranwa na UEFA kureba rero nimba iyo match izakinwa cyangwa sitazakinwa, situation zose rero UEFA ikaba izifite mu ntoki. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse ku ikipe ya Newcastle, mu by'ukuri iri mu gihirahiro gikomeye cyane. Ikipe hakaba hashize amezi 3 hari dosiye yuko iri bugurwe. Shampiyona y'Ongereza iratangira kuri 12 z'ukwezi kwa 9. Ikipe iravuga ati turakora pre-season gute, plan zihagaze zite. Bikaba rero ikipe ya Newcastle iri gusaba abayobozi ba Premier League ndetse n'abayobozi ba FA gukora vuba vuba ikipe ikamenya nimba igurishwa cyangwa se itagurishwa. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse kivuga ko Mourinho ari gukoreshwa mu kugarura isura nziza cyane kabisa ya Saudi Arabia. Ni nyuma y'uko rero muri Saudi Arabia kuri wa mbere bafunguye akademi y'umupira w'amaguru, Mourinho yohereza ubutumwa Minisitiri wa Sport hariya mu gihugu cya Saudi Arabia ni inshuti ye magara bwana Abdallah bin Said Mohammed. Mourinho akaba kandi ngo yaranamuhereje ubutumwa igihe Saudi Arabia yatsindwaga narashe ibitego 5-0. Mourinho rero ubutumwa bukaba bugira buti para ntekereza ko intangiriro y'ibintu bikomeye itangizwa n'ibintu bibi. Ati nishimiye ko washatse igisubizo cyiza mu nzira nziza mushingiye akademi n'ibikorwa remezo byiza. Buri munsi mpora mvuga ko intsinzwi ntago isi ibirangiye, ahubwo ni intangiriro y'intsinzi. Akarere ubutumwa rero Mourinho yoherereje uyu mugabo bunatambuka no kuri televiziyo hariya kabisa muri Saudi Arabia. Abantu bose bakaba bavuga ko Mourinho Saudi Arabia niramuka iguze ikipe ya Newcastle, Mourinho yazatoza ikipe ya Newcastle United. Afera suiva. Ikinyamakuru The Mail cyo kiratubwira ko Arsenal kabisa iri hafi kumvikana ikipe ya Madrid, ikaba rero igiye kwibonera Dani Ceballos. Nanone bakaba bwongeye bamutizwemo, hanyuma Arsenal yishyuye miliyoni 3.5 z'amapaundi ikipe ya Madrid kuko Zidane ngo ntago afite uyu musore muri planes. Ikinyamakuru The Mail kandi cyagarutse kuri James Maddison, akaba agiye kongera amasezerano y'imyaka 5 n'ikipe ya Leicester City, hanyuma arahita ajya mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi cyane mu ikipe ya Leicester City. We na Jim Vardy barabahembwa 100,000 by'amapaundi ku cyumweru. Uyu musore rero akaba agiye no kugaruka muri izi pre-season z'ikipe ya Leicester City nyuma yuko yakorewe sajyane muri zikamaze igihe kirekire hanze. Ikinyamakuru The Mail kandi cyatubwira ko shampiyona y'Ongereza iri bitangire kuri 12 z'ukwezi kwa 9. Abantu bose bari kwibaza ati fixtures zajya hanze ryari. Ikinyamakuru kikaba cyamaze kutubwira ko fixtures za Premier League zitaha 2020-2021 ziri bujye hanze ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 8. Iyo tariki muyibike cyane. Ikinyamakuru Marca cyo kikaba kivuga ati soyez prudent là-bas. Ati mwitonde cyane kabisa mugende buhoro mushyire baro hasi. Ni nyuma y'uko rero Mariano Diaz yanduye COVID-19. Iki kinyamakuru kikatubwira ati rwose match irasa nkaho turi buyitakaze kuko abakinnyi bagiye guhungabana mu konto. Ikinyamakuru kandi kinatubwira ko kabisa ikipe ya Madrid igomba guhita yitabwaho mu buryo bukomeye cyane, hanyuma kandi kinatubwira ko Kun Aguero nawe atazakina match ya Madrid. Mundo Deportivo mu gihugu cya Espagne hari Catalunya ikatubwira ati Lautaro Martinez aracyatishwa cyane ikipe ya Barcelona ariko kuri condition. Atuye mwataka ikipe ya Inter de Milan aracyari priorite ku ikipe ya Barcelona, ariko Inter kwanze kemera ko hagomba kubamo exchange y'abakinnyi. Ikindi Barcelona irashaka kugabanya amafaranga itanga ku isoko kubera ikibazo cya coronavirus gihari. Inter bayibwiye turabaha Junior Firpo twongereho miliyoni 70 zihwane na miliyoni 110 turiye tubahaye birangiriremo diro. Turabaha miliyoni 70 ndetse na Junior Firpo tubarira miliyoni 40. Afera suiva. Mundo Deportivo iratubwira ko hari offer yamaze kuva muri Amerika kabisa ishaka Suarez muri Leta Zunze za Amerika. Hanyuma kandi cyabako kikatubwira ko Dembele yamaze kugaruka ku cyatsi kabisa atangiye gukora imyitozo. Hanyuma kandi cyabako kitubwira ko Barcelona yafunguye ibitabo bijyanye na discipline nyuma yuko bo batangiye imyitozo akaba Astataras. Mundo Deportivo kandi kakomeza tubwira ko ikipe ya Espanyol igomba gutandukana n'umutoza Vicente Moreno, ariko kuri condition yuko Espanyol igomba kwishyura uyu mutoza igice cya miliyoni €. Ikinyamakuru Sport cyo cyatubwira ati sprint kabisa muri Champions League. Ni nyuma ko rero Barcelona ku munsi w'ejo bamaze kugaruka mu myitozo, abakinnyi bose baragarutse bavuye mu biruhuko. Kikaba kitubwira ko rero bararekipe kabisa bararuhutse kandi baje bafite muri mind yuko bagomba kwikarifia i Lisbonne hariya. Kitubwira ko Antoine Griezmann ngo yagarutse ameze neza cyane kabisa afite vibration. Hanyuma kandi Dembele ngo ni surprise rwose babonye ibaguyeho muri iki gihe. Hanyuma abakinnyi bose bakaba bameze neza cyane buretse Arthur wabananiye. Les amis mugire umunsi mwiza cyane. Buri muntu wese avukana hormone za zindi zivubura ibyishimo bita dopamine, ariko iyo nifitemo nge yitwa gasogi yansimburiye dopamine. Nari narabaswe n'ishavu, nahoranaga n'agahinda, nari naranywanye n'intimba, kugeza umunsi gasogi yazamutse mu cyiciro cya mbere. Byibuke 24 z'ukwa 7 2019. Abanyamunwa baravuga
kuri 27 z'ukwa karindwi. Nyuma y'iminsi yo ibyishimo bya mbere biba biratashye, igikombe turagitwara. Ubwo mba ntangiye urugendo rw'ibyishimo bidashira hamwe na Gasogi yambereye dopamine. Tana nishavuze tugende, kanda akanyenyeri 1 8 2 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri nanone 0 0 5 5 6 7 uhita ushyiraho urwego. Uraba utanze umutahe wawe, uraba wizaniye ibyishimo bidashira, urahabwa umugisha. Ariko si ubu ngubu Gasogi n'iki itazanye koko? Ngwino tugende, ngwino.